Bona langsung live. Connexion Wi-Fi guys. Phone for before you cover with me. Phone for all the politics and candy. I was going to get this is where what when I will put big down. Nga tala juga jauh dari main. Oh, putar itu sebatas lele nggak ya? Oh, putar jauh dah usah. Our brazo fez. Angaz ngure. Okay, excuse me, asa kundinge ba. Awe tuto. Au. Awa tuskiza ngabusaba sawadeke. Natolera boya. Bona. Nasumulambile manje. Lokudla kwelo zodamuntu kusinisana. Mbuzi wathi mina. Uyabe Imali ibekha sala tele basi. Ibekha sala hiyo. best class. Hello. Leg. Back. Class. Hello, tripod. Stama alisema class. Yes, I'm not doing a tripod. Listen to the rock. Yeah. Sana vele. Mobiliana vele. What's a tripod? Tripod. Chenza. Bosa ngwenzeni Siyaphila kuphela. ukopotile Sizobeka la phezulu. la Mina lo muntu lesabe imali. What's a tripod? Thank you. Wesimanda mathi siphinde yasikhombisa empilweni yami yeso. yabo Manje fanele nibe landscape wini. Fanele nibe landscape. Ubonza njani izolo? Werum. Ubonza njani izolo? João. Ngifuna iyakwazi umnyuka phezulu. How? senemali Ngifuna. Sambe senthenga. Patient. Sayinisiwa ngithanga amakhefe. Ngathenga sodini oh Lesimkuki. lesimkhuphi Nyekelele. Sando Nyekelele phela. angaze ngizizwe azikhulume badudule kanje. amene ngafaka njani kuba yabo sesikhuluma language empilani into eqondile nje khona leshani kimi usila ayekho siphelile inyama icheke inyama iphelile Angithi yabo kubaleka kanje ukuba nengane. Yabo siziqolazo lezi manje. Sekijahile ingane nami kwengizojaha ama benefits oba umzali. Ukhona lo phazimi la? Nawu la. Yesa ngicabanga. Mawe ngane yalahlana. Awuvele ingane. Hayi baba ngishila sihamba nge-3 step manje.
awuphelele. Ngisho khona umuntu okufonela yazi sobeke live